Hello, a very good evening. Welcome to Manu Hutna the Mampun Utara Musake. Manipur gi Kogi Chay Sang the Gihona Manipur history Masai Lajabadum Balam the Mukani Aduna Manipur say Atopalam Changdam Namatam the Manipur say what pump the lady have say Tiny the Gihona Masi Masi Laga Channel Lakpa Levamiam Pumana Kangman Tawabo Manipurgi Chakotpagi Lambi Kara Makai Tinda Giwa from Lay Kari Manong in the Mokta, Kogi Manipur, Chocolate Pasi, Tindari, no Hibagi, Wang, Sitongan, Musiki, Wang Mayam Coktwe, Aduna, Manipurgi, Kogi, Chocolate and Navagama, Tongan, Pitribigi, Kogi, Lam Koi, Musingi, Mafama, or in Navagina, Kogi, Mamang Edege, Kogi, Palam Palam, Sarkars in the Manipurgi, tourism, Sakon and Navagi, and Akanba, Firepkaloid, and Honaga Lakpugi, Wafam Lady, Tawada Musif Hawa, Kogi, Manipurgi, tourism, Gimatang, the Manipurgi potential, Sikarai, what lady, Manipurgi, tourism, Gi, state as a Atopa, Kogi, Diagi state, Changdam Navatamda, Kari Karamba, Kogi state, the lady, Hybrid Singse, Hosea in Achoham, Gokshuere, Aduna, Manipur si, Kogi, Diagi, Mafum, Kudimakta, Fang, the Mafum sing, Habida, Manipur Kata Fangba, Polam Amade, Koitongan, Tonganba, Sana, Mayam Kaklegre, Maming in a Palabada, Koi Sangai, Sangai si, Kogi, Pitribi Mafum, Atopa, Amata Fang, the Badum, Sam, Kalam Kakni, Aduga Kogi, Levamiam, the Hen, Tudokna, Jauna, Kogi, Numit Chupnaga, Pangtong, Badumba, Festival Chiri Lily, Kogi, Kuri Jagada, Hauba Sumba, Kogi, Lane Zingbazi, Atopa Pitribi, Mafum, Chingmuda, Atopum, Mafum, Amta the Fang de Aduga, Atopa, one of the big example, Kogi floating leg, Tumhi Yaudaba, Adumba, Kogi, am the fresh, Kogi, Lexi. Notice ki mafum kurimagta Manipur kaktari fangji even Pitribi ki mafum kurimagta masi compared to way abadu mafum amukakti oiri tawado Manipur gi hajik oiriba senthum gi phibam si karai phabu kari film the lady senthum gi phibam si kai na fatabgi film lady Manipur si from the last akoi gi 2000 changapudagi COVID-19 lakpudagi habidare sigi matungda amuk akoi Manipur gi hajik oiriba kanglup ani gi classes season maram orga Manipur si hajik yamna under developing akoi stage sum kakta leiba dumba akoi gi phibam khak oiri taburo akoi gi tourism chakhat nabagi namukta tourism department amade akoi gi sarkar gi mari leina department singna akoi gi matam gi matungina tongan kumhai mayam kak pangthok lakpani haibu kumhai singsina akoi gi Manipur gi akoi rich culture promote tawba akoi arts and cultures handicraft na singba tongan akoi international level akoi multi cuisine haibu mayam ji loina akoi promote tawnabagi tongan festival mayam khak leiri aduna matam gi matungina akoi gi sarkar na pangthok festival sing si sengna hargadi masina akoi Manipur gi economic growth leinaba aduga growth lainaba khakta na akoi Manipur si one of the akoi gi Pitribi gi akoi gi tourism gi amna maroiba destination am khak oina bak sengwatli habagi wafum sing lairi tawado akoi gi Manipur gi koi chakhat pagi lambi si kharam kai thinda basina maram oraga tourism si adum kharam kai thinda bagi wafum lai aduna hojik Manipur da je tourism department lakholak khongthang singi manungda Manipur gi hojik lairiba akoi gi tourism gi potentiality si Manipur da kari stage ta lairige haiba aduga mari leinan thambang si akoi topic ni so I welcome Oza Dr. Dhanabir Laistram social scientist Oza Dhanabir good evening taram oksage aduga Oza Samom Dhrubani Uripok Apan Bulov ki gen secretary Oza Dhruv taram oksage and loinana Oza Dr. Kiran Jandra mamni social activist so I welcome all the guests on Manung Hutna tourism potentiality in Manipur. So I welcome once again Dr. Dhanabir Laksage. Aduna Dhanabir live walkum day. What is the real tourism potential in Manipur? I walking in Haziklaize. Manipur gi Hazik Laiba Kogi potentiality is kari film the leg have the Shai House a Marak Laksagi of. Oh Prem Manipur si Akui Mapangi Mina Kangisi. Manipur is hidden paradise on earth. Malem the Kwaidigi Lotan live Sargani Haineva. The land on which God and goddess are dancing in it. Kui Larimbula and Minas away Savalam Hain. Manipur mu Quigi tourism potentiality lives. I must see I Palay don't mande. I Switzerland Mangarak Saleko. Ado Switzerland Yang Apiamna, Kusengi Karigi Yarg of Hazavaduna Amanida. Ado Manipur gi magi tourism gi potentialities di yang piwang keno da kanam tanong amoy sigumba lam masapi saksida tourism lakpada nang asawa mafam da legira leini har mure le lore nang aing mafam da leningbra leningi ukul le lore
adagi ising da kai da sana ningba hoji habi gi bedu thumi yaudaba pata sana ba khonaba adum leidana ko haidi adagi di ching ga loi question ba chinglon mapan ga haise aduju atei lamgi du maina nung ga torna taba floran phona ko tongan tongan na khoi orchid kuma eta tang ba Netherlands ga sida orchid lege na nong lam bedu ai ga wari sana ga itina bai mana bamna ko mana orchid farm da sangaga order to da moidi in terms of lupa zeta crore da tolingba sida di adu magi di leito ko haidi potentiality di yam thi wang aduda loina mak si yengurga mu karam tourism no akhoi da chana do je gai se akhoi ngasagi akhoi tourist destination je more than 100 that means 135 like gan tourism department is high dana ba ara sida akhoi na rural tourism inam leiba prem rural tourism ji component am jame mon dia ji akhoi gi education tourism jawi adagi medical tourism jawi sports tourism jawi environmental tourism jawi agriculture tourism jawi sime am ji loina pullaga woidoi ni ko ada Southeast Asia da di English mata tam ni ngaju Southeast Asia gi lam jing ge English te khra wali dina se lai tam jaw ya ba adagi di hida mo lang thak ya ju akhoi da allopathic ji akhoi ju advance hoi dina adum lak chabe gi aba adi lomu siugi oigera amogi oigera sigi rural tourism je tawkanda si patara tawkanda paisa amta changoi da bon gwai je sarkar da paisa tingdong na te moidi moina lakma tumda rural tourism gi rural tourism ji lakpa da moidi amna lambi nan ba khotpa ama darkar oi deba moidi u tu thadana leibudu boba chingkat piram gnu hai ne ba ado magi homestay tawdoini imung du da leidoini imung du gi mi du koi ba samina doini kyam safety oi greng adai hotel da sak charo imung du da chadoini imung du gi potu ne mo yam chaning na laise aidi lekai du gi adumain tawga leibasi da magi yum yam ji rang tawna dana se nan ko mi sang na baina competition tawna pada khun jing ji ko adai nala ga je pa sengol laktana hai lei ga tha dana digi yu ga takna ko tana lang ba ga lekai ga ton da dan tawta dana haidi ka da mi ji lang di sangoi dana ada pada competition tawga phagnar pa hona bajida third world countries in the rural tourism sina jar haigalakpa hotel ga chaw chaw je sigalakpa ko masida mayam jingina rural tourism si am thina pamnana sakotaba lam jingidi leiba pot amane ba ada manipur da di sigi se yam thi kana ba kaino da akoi isida tourist ki ona di art and culture ai ba lai harau ba je akoi na ti sum akoi na ubagi pakan khala ba ni ase sanari ba even sai poni gi wari ba bule na polo gi kai ga adai di kumai phiong myam adai se mi jing ju khoi gi sumang la leiri adai di haidi yam unique oi ba pithribi gi mafam atai da pangu da ba po sing je yam leiri ba adai khoi gi sa ba thakpa akhoi gi traditional food sing ju tourism je ma gi chinja ka sa ba ka ju yamna food ju amari le ne ba akhoi singju ga je this is wonderful atai lam do ji singju hona rei je adai de khoi da France de yam nungai bam le ba khoi gi pakora je ho bu ji gi sida mi ani ka thabi ro idna thaba gi wari ga le ba aidi restaurant chaw chaw bujing sina pakora gi mag jing je kamai to no ga na gyan mang bu do edi phana mo honar su ta ta do le dina som de ke sule po de tai du thaw ha pa du sang du le ga mag thaw thung de bu do mag ching ni dina aidi moina yam pamba di uti gumba iromba gumba sigumba potse khoi gi je jinjak si ju indigenous food khoi gi dish sing je si ju yam attraction yam wang ba pot ni khoi na university de ga le nge de ma pan gi mi la ko jing je sum usok kum ba kai mo da khoi na ko ga sa ko bije ba American nupi for foundation gi la ko do bije ba de moi something no oi ba ko aduna potentiality di yam thina wang lei adubu yeng ba ya ba ji khoi na khoi se da moi na protected area permission je 2010 dagi lokhtho ga le me 2024 da mu December 17 dagi mu impose tawre ado mi lakada ba du laktana ba protected area permission du PAP du kan tawra di mi lakada di farak tani dana ado lakada mi ju da khoi am kana do ju mapan gi mi ne ba ado hojik le ba tawne tawba festival ju 2019 da di mapan gi mi ji nearly 1 lakh mu lakhi ba foreigners je aduna la aga sandoga sigi potentiality je miyam da khangla ga
adi mapan gi desu khangalaga mi sum lakpa yabagi potune ba torisiko adu prem akhoi isida mi lakning mafam jinadi tourism gi attraction yam pire ko aduga mi jang phai ko khoi ji adi thaina british sing la kanda akhoi gi miyam jing sigi mai gi culture miyam jing sigi attitude beliefs emotion moina i kanda yam wang na dum thamba adi akhoi gi khunai ji miyam ji ju sinta mani maki ji yam chamna hingba punchi rolda yam pha baju oibani adubu shanti leitabase shanti leitabase khwaidi chawba tourism gi yegnaba mani so long as shanti leitringai di phanyam na tourism gi destination apa popular su ko miji ke su ladin deba Okay, oza doi wai durak sai akhoi gi Manipur se land of uncomparable na khoi natural beauty myam khak lei re ko adu hojik se akhoi gi karma miyeng ni yeng bai Manipur se underdeveloped akhoi tourism destination on yeng yabra adu ga underdeveloped tourism destination oibada ragana sigi factor jingje mase akhoi department gi soidora sarkar gi changjalak po khongthang soibana oidora natragana Manipur gi oiriba hojik law and order gi film su chow mateng oibra city frame sarkar no government na akhoi gi si amna khwaidai chawa industry ji tourism ne na moina low da bazine khwaidai sori je budget ta tourism gi budget tam ti yengo ba pisa pisa pina dum lakhredna tourism gi mingdo da khoina urak pje khoi gi khoi Manipur da khoi dhawai paliba poni Manipur gi poni ai ji prithvi gi mafam amata da phangda ba dum sagol gi makhoi gi species am khaksu oiri bane tawra sagol sing gi yokhat pai mahuda khoi marging da hojik sagol gi statue ma in terms of more than crore hena masai da crore gi masai investment da achaw moti am khak sagi be wafam di laire tawra hojik sagol sing je hojik khoi kari film da leiri machinja bija ningai leitene koilasta pullaga thambagi film bau leiri bane hojik se aduna sai sida akhoi Manipur gi hojik akhoi Manipur sarkar na natraga Manipur tourism department ga lakhol ibo khongthang je akhoi ge tourism chawhan abne ri hairaga ngasai ge poni jing ji da kya yengjan bi da bagi poni bu thawai hakjang yaura hojik yam kana akhoi ge hena malem gi thak ta khangana bo hona ri ba mayam de pen da bagi kholau lau yam lai hai da ja sigi se smai to ba aina thamjarai sina mai tourism jina yam chawa industry ma Manipur gi khwaidagi economic backbone oi bi ai GDP si yam wang na masina pi bi ai na khalam dana ngan na honar madina ching mayam jing da leriba chingmi sinau sing sigi magi mafam mayam da homestay tore khalone adedi homestay to bai je yum da leiduini adu imung duimi du samina duini adegi imung dugi injana picha duini ade imung dugi suri thau tu ma ju yoksin duini ada numi manga trani le maga piram pisa ji yam duini thamada mai team do marik thungabada magi yum khuding ji loina bakse pisa pairakpada koigi pisa du nei economy du phagala di se Manipur Imphal dagi se any singi part amada Imphal da irang le ga di thinga ga di banung pharak ta ga di tourist lawai ga ni moju koigi kraini cooperation am pirak pagi poram ju leine ba ko adugumbagi potu ngalinge dagi torga tawba yabadu toroktaba sum maming do ina tawba lakpagi potu leire aduga poni hangwiri basida adudani chamane akoina poni dana phongna ubaine ba murti phajaba leresu sorokta sibadi yawidana murti phajaba leresu plastic sa na leibju yawidana adu murti ji am phajan leresu garbage me am hundok phanduda masinja khullaga sabju yawidana adagidi mui damakta poni rearing gi mafam nga khakna khotna lamphel daga toriba kholiba adegi moi grazing field directaba samsamna polo pamjaba nahajing khra yawbujina yok khotna semgali baji nalamdradi poni bu leiroeba ko da poni ga chamane poni da toriba sumaina tourism gi overall magi body ji sida jo khoina chindadi dum pangma pai mai ba phajaba lei phajo ji loi thijalena loktak su khar le di sing ji pai bi yara roi wari boba adegi kabulam jaw ju khar de lup yari hoji sangai chen bada makhong puthare ai rei jini aduna sum marui ba pon mi amjina sum mangjelakpa aduga interest ti iro longna daba chinda de dum lehoba ko adu simi amjing jina tasengmadi khoigi potentiality je masi tamna tona mang kadra sidi lengak na yam sathina even Delhi ga central government ga present project mayam parga ngakpa kanba yam thim phabne ada isam chamna kasule pondemi homestay tawkanda laikai du da moi foreigner yankai im samam le rekhalo
पेना खोंबा जगोई सही तौबा मैम जिंगसे क्लासिकल का कोई ट्रेडिशनल तौबा मैम से मोइजे मा सैटरडे वीकेंड गुमदा प्रोग्राम साम तौरगा द फंगु पिसा मैम दुनगा याम लाई हिंगबा याबा पोट अमनेबा अदुना पोटेंशियलिटी येंगुरगदी yes ID in comparison with other countries ko ID khoi se yam thinu wange khale ado honaba khoi wali lenga ki ju mathang lak pasing sina sigi tourism jam chawba industry mane ju udaba dong toba adagi miyam ju tourism ko mai na ba training kari yam lei gre dana ko adu ko ju kya interest lei taba adu ko masida de khoi future lei have je masida miyam khanganjani. Okay, thank you so much. Zakiran aduna Manipur ge koi leiba Manipur ki pick khaba jaga yam chawba Manipur gi area junate 22,327 kilometers kaktani Manipur se aduna Manipur je koi tourism hub ama oigedaba se Manipur gi hazik oiriba fibam haibadare Manipur je hazik airfare Guwahati chapdal pal sing kun jawre hazik se aduga makha gi koi gi lambi gi transportation since from the last many years masi chingi lalauba इधर अतोप एनी कम्युनिटी की ओजनो मखोइन अदम थिंगला लाकपनी स्टिल ngasi जौ थिंगगा अदम लैरि चटपे याद्रि अदुना टूरिज्म जी चावलन गिदब जी छि अचो मरम हम ओइरे थिंदना बगिदबक्ता अदुगा एयर फेयर वेरी हाई कनागुम मियम त मणिपुर दगे नत्रगा मपान दगी थवैना अरुब थबक लैत्रगा दि चटनबय मरम लैत्र हजिकसे खुदक्ता इमर्जेंसी द कनागुम सटगे हाइदारि एरोप्लेन टिकट कप ngam दबि अचो इशू म ख मणिपुर हजु थेना लैरे अदुना मणिपुर टूरिज्म हब म थिंगकपसे अखोगी ओइगदबगी अखोगी अथिंग लाकपा अदुगा मसी ओइरक्तबगी मरम खरम टॉप टॉप सो मयाम लेरमने अदु मणिपुर की स्वाई वाइसदा ख्वाइदगी याम चैलेंजिंग ओइबा पार्ट से मणिपुर की रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हाइबदारे अदुना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हजि लौरिबा थौदांग अदुगा लौबदा मथौ ताबा लौद्रिबिजना करी मरमगिनो हाइबना सिंगबि स्वाई वाइसदा किदंग नैनबिरम तसेंग हारगदे वेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जे मणिपुर हुजिकसे कोइना हेक सिंस Manipur merged to Indian Union in 1949 हुजी बोदुम लाइते न खले अदनो हुजी बोक्तन निथिजना प्रॉपर गवर्नमेंट ngसाइगी ngसाइ uphold the rules of law कोइना ngसाइ रूल ऑफ चना पाम पोतु मधु फंग पोतु करी चंगी हाई कांदा well functioning government deliver high quality public and civil service trust and participation demonstrate political stability and uphold the rules of law हाई जे कोइ से सु उदे then government gi matam pai even हुजिक से PR government हाई अदो हुजी खनरि पोत से tourism potential in Manipur सि खलक मतम दो हुजिक से हायंग दगिनि संगाई फेस्टिवल होय दोइ हाउ दोइ से संगाई फेस्टिवल की पोत से दम पुसले यंगो गवर्नमेंट दी आम नाकोंग साबा तानिंग द पोत ओइगनि संगाई फेस्टिवल मुफुम बाना पांगथुप ngam पोत अम लाकन लाइगनि पांगदि पांगथोखरनि गवर्नमेंट नि मोय पावरफुल ओइबनि अदो ngasi मक्ता ngसाइ मयाम थोमजनदना मयाम प्रोटेस्ट तौबदा तयागे स्काप तन तौब हौग्रे अदि याम रेजिडेंस ओइब कम्युनिटी अमनि मणिपुर जे कोइ खुंदारिब सिंगसेन हाइबदु ममांगदा कोइगी खंगाई फेस्टिवल पांगथोप सिंगदि सो सामपु gi mai geljang da tawi adagi koina mau maram da sangai ran tawi su ningjang mani koi kainoi ningjang adagi ukrul da tamelong da mayam tong tawi sigi mathakta koi part of the sangai festival ne na mamang da hanagi former CM in Brian lei matam da koi huji maliam da koi polo si koina hoktok na sak tai polo si tawbagi do even koi gi kangla manung da leiba magi ground da bok sana da na huji mapal kangje bok sana ji sangai festival hop dai swai dum chai khuding gi tawbu huji dum sanari but hauri nahan ngasi ni mamang da humi mang da sangai ran adum tawi स्वाइदा तौदबदि नते अदुगा तसेंगना हाइगदि अखोइना तसेंगना हुजिक ब्रिगेड ऑफिसर खरागा कोइ गवर्नर गना कक्तने कोइ आर्टिकल 356 इम्पोज तोरनि प्रेसिडेंट लेबो गवर्नमेंट मनुंग दने तौबसदै कोइ 34 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब लेबसदा अखोइ तसेंगना पोटेंशियल मैम दो साइ ताउंदने मिन लोय हाइग्रे यामना जादने मिन मदु आइना मु हलुबै मथौ ताद्रे इवन लोकताक लेरिबा अरे यूनिक कंसाइगी फ्लोटिंग नेचुरल पार्क अरे जुको वैली अदगी संगाई अदगी कोइना सिदा केप मैम अमा एन आर्ट एंड क्राफ्ट के अदगी कोइ इंडिजिनस गेम मैम अमा रिलीजियस साइट मैम अमा इको टूरिज्म की अदगी मागी डाइवर्स लैंडस्केप इखोगी लेरिबदि इवन एक इस पॉलिसी सेम मिसे करिगिनो सिम मैम सिंग असिदि दम नोंग नोंग फेल ओरे कइगिनो हाइ कांद कोइ यामना डिप्लोमेटिक ओइबा अदुगा ऑफिशियल एफर्ट सिंगजे कोन सु उदबदुना पोत सुम काइथरकने लवे हौजिक दे कोइ तसेंग हारगदि लेजरम मैम सिंगदो हुजिक सुमाइना काइथरक मैम दो हुजिक दि कोइना इकोनॉमी अदुगा ngसागी सोशल बेनिफिट्स फंगदो मैम सिंगदो जॉब क्रिएशन की मतंग अदगी इकोनॉमिक ग्रोथ की मतंग कम्युनिटी की ngसागी मागी सर्वाइव तौनबगी रिवैटलाइजेशन मतंग सि मैम दो हुजिक दि इको टूरिज्म की अदगी कल्चरल की ओइबा टूरिज्म की नत्रगा इखोगी एडवेंचर टूरिज्म की लोनी याबा मफम दि मणिपुर से हाइबा तारगसु ngasidi only चिनगा मीडिया का खनने न कोइना खरा थम्मिसना तना थबक ओइना प्रैक्टिकली पांगथोपसदि ngasi dum ngamdreba aduga ngasai gi strategic advantage to di मैम अमा लैरे न कोइ मैम खनरे ज्योग्राफी
geographical location yeng orsu adagi magi mayam ama my connectivity yeng matam ding asai anchor na haib duneba yeng yu uchi air fares only from Imphal to Guwahati to Imphal yeng matam da quite a tien da ka adi dum lising tar tram panga yeng chat ke ding asi ka di tawre hana lupa lising ohum rin chalambudo aro hujik se sigi air aviation da ai haidi hajar dugo senior advocate amukakna nahan ji case ama PLM file do yam nungai ba magi ek rule do yawrom me hujik se moi je autonomous body mo oi taragasu ai koi ta sengna central government ki makutta ngasai gi ticket ki check to pot le mo khangde chip se khangde mo che le ai do PLM nahan tha ba ji matung dai di masigi changes connectivity ki pot ta ngasai gi tourism ki potential ta ngasai hap ko droiba thawai hap ko droi potu di madu matung da khara lak pa yai na khali adu madu potna ma thamaga इखोइन हुजिक tourism की matang da potential मैम से लेरे हाइब तारगसु हौजिक अद सिंगदो संगाइ पे सिंगसन येंगांदा अखोय अतियंग बियो मैनेजमेंट की matang da event management खरा अखोय की कन मपाल की कंपनी खरा कौरगांदा इंटरनेशनल की बेन खरा कौरनी हाइ कोइ छैजे कोइ सिदा नों फातुक त इछै सक्छबा इछै की बेन मैम लेजु इछै की एनी कोइ फोक ओइगेरा मॉडर्न ओइगेरा मैम अमा कल्चरल की ओइगेरा लोइन म लेजबा पोछि हंद की बोर्ड से इकान कान दन तोबो मानबा मसु यावि थिंगबै मथकता हाइ पोट अम ले then अखोय IDPs मैम सिंगजिबु मखोयना थम्मिबा मखोय प्रोटेस्ट नहान इवन लुपा मरफु मरीना कनो तौब यारोइना हंदोकपै मतंगसिदा सिनजनगनी हाइबा पोसिदा करिगी मांगजौनना मयामदु मोकी स्टॉल पीबदुना यारबरा IDP सिंग नत्र स्टेक होल्डर्स सिंग अदुम मरी लेनबा कंसर्न लोकल लीडर्स सिंग मयाम सिंग कौरगा करिगी ताना बिरमदबनो हाइबसे सुंबा मयाम लाकबसिना टूरिज्म की पोटेंशियलिटी लई मफम चाइ अदुगी मटिक चाइ मफम जे अदुदुना मयाम अमा अखोयना नैनबदा हाना यारंबा मयाम सिंग दो तपना तपना करिगुंबा फुरुप कांगलुक अमखकी पोतुना कोई 2023 की मे अहुमदगी तौकिबा पोसिना मरमवर कांदा गवर्नमेंट से पूरा पंगधरगा सिदबदम लेसनगिबा पोसिना यामना नुंगाइतबा पोट खर लई अदुगा इखोयना तसेंगना मस्वाइसदा इखोयना हाइनिंगिदी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स सिंगसिना होजिक्सी पॉपुलर गवर्नमेंट इखोय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगना मागी रन तौब गवर्नमेंट अमा लेत्रे PR आर्टिकल 36 लेगर मतुंगसिददी मखोयगी ब्यूरोक्रेट का दगी गवर्नर का प्रेसिडेंट का मोचुगी मैम तौरबने हाइना होजिक्से कुसीरासी तौदं तौरगा ngसाइगी पोछि करि हाइतारे मैतेगी ऑफिसर मैम अमनदी इखोय स्टॉल साबै खंगदे टूरिज्म डायरेक्टर खंगदे पाइरगसु डायरेक्शन और डायरेक्टिव समवेयर फ्रॉम आउटसाइड तौरगा तौब मालगा पुतौ दोक्सुम मानो पोट अम लाकपसिना होजिक्ति याम नुवाइता पोट लै सुंबा मैम से लागदी याम साथीना इखोय तसेंगना हारगदी कनो लै हारगसु इखोयसी टूरिज्म की ओइबा मागी पोटेंशियलिटी मणिपुर लै हाइबदुसु लै हाइबदुगी अरुग मयामदा साउथ ईस्ट एशिया कंट्री मैम कनेक्ट तौदना अरुग इखोयगी लैबा कल्चर ट्रेडिशन लैरिबा चक्चा युथक मैम सिंगसे शेयर तौमिनबा लाकपा पोसे फेल ओइसिलैसिंगाय अदु तागदी पोटेंशियल लै हाइबदुदी लैबा तारगसु फन्याम लैबा तारगसु स्वाइसिदा हौजिक लैबा पोतुना ngसाइगी मफम रांग खंगना सुम तौसलकवा पोतुना इखोयदी तसेंगना हारगदी rest of the world da इखोयदी सुमाइना tourism की नामादा इखोयगी तसेंगना हारगदी कनागुंबा XYZ खरना ममिंग था पंद्रगसु अदुम मदुगी करी पैसा तानबगी लंबी रोमदा नुं पुथुओगा ngसाइगी पोतु पुसलकांदा मयामगी पोतदी अदुम काननबा अदुगा पोटेंशियल लै पोत थबक ओइन ओनथोकनबा पोती इदौ तौदबदु तौई ओके अदुगे हजिक मरुइना हजिक अखोयगी डिपार्टमेंट जिंग दा हाइबदारे हजिक डिपार्टमेंट दा हजिक याम मरुइना हजिक दका ओइजा अखोय टूरिज्म से चौखटनबा अखोय इंफ्रास्ट्रक्चर ओइब्रा नत्रगा अखोय परसेप्शन जे ओइब्रा कमाय यंग असमसी इखोयना कमेंट अमा पीबो कांदा कमेंट अमा थेदो बेगा नाकन अमा लोइन पीबो याबनिना ngसाइ एकदम परसेप्शन दा गतंग कोना लैबो मामदुं आई ओपिनियन इगो सिदिको सुमाइ पिजनिंगी मरमदि कैनोदा एग्जांपल अमा गतंग आई पीगे टूरिज्म जिगा इखोयगी यंबियोबा इखोयगी मयामनदी इखोयना से इखोयना बीजेपी चाइसे कांग्रेस चाइसे हाइबना तेको अखोयगी तसेंगना हाइदि फेस्टिवल सिगी मतंग दो हुजि इवन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम हौरइबा IDPs मैम हौरइसे इखोयना लाली हारु यापोंते बसिसे लेकाई द करी द इसै नोंमाइ खरा तौरकाना शांति हंजले हाइबगसु यारोय अदगी कोइना चही मैम लिसांग चिंग लाउदबा RSS लिदं रंग लाखरेगा मदुन पीस पुरप यारोय अदु तागदी अखोइना तसेंगना हारगदी हौजि इखोइ येंबियो ममांगदा इखोइना प्राइम मिनिस्टर लाक्ते मणिपुर दा इरांग दाना अमुखक लामे कंगलादा मांग हक थुंगमी जोसामपुर चले मागी बजट 30 crore ने हाय अदु सुंबा पोट मैम अमा सुम जाथरगा लैरबदिना अखोइदी टूरिस्ट की अट्रैक्शन टूरिज्म की मागी पोटेंशियलिटी मैम दो लैब तारगसु अखोइ कंसर्न डिपार्टमेंट ngसाइ कनो ओजादना बिलाइचना तावंदना बिन याम फजना हाइग्रेबा टूरिज्म डिपार्टमेंट थादरइबा पैसा मसिंगदो कमाइन तौगेम थियु हाइकु बनादा योम थादरे अतोप इखु मसिगी इखोइना हुजिक संगाइ थिंगबगी पोज संगाइ अफबा फेस्टिवल की फतम मैम नरुवांते मागी हुजिक थिंगबदुदी IDPs मैम की मखोइगी लैरिबा नुंगाइतबा पेंदबा मैम दुंगा मखोइदा अमा थुंगगा तौनि हाइबदुदा नुंगाइते हाइना मदुगी थिंगिदुबदी चुम्मी मागी फेस्टिवल सिंगबजु अफबा लै हाइरगसु इखोइना हाइजनिंगी मतंगसिददी सेंगना करिनो हाइकांदा इखोइगी
तौगदब थबक थोरम मयाम सिंदुदा करम हेन मणिपुर की इकोनॉमी दा मसे खुद थारागदि चाखुटकनी अखोई कमाइन चाखुटमिनबे याय कमाइन प्रजा मयाम मसे मसे ताइजे पुनसनबे याय हाइबा सिंदुदी अखोइना सिंबा मयाम से एक्सचेंज तौनरगा लई मफम मफम सिंदुदा ngसाइगे कनोदा इवन ngसाइ युम दा लेरगा युम दा दुम गाइड ओरगा चलकदुनि का दाउनर mi हाइदो कनिंगाइ लेत्र वफम गातने सिगी मयाम से ngसाइगे गवर्नमेंट की मरु ओइबा mayam singduna competent authorities singduna nathaidaga thammaganda adum praja singsi namjalaga thambadong leiragadi kosira sida aina government palingai dana government gi kanguna tawi haiba government gi popular government gi later matamdana elected representative later matamdana ngasai gi bureaucratic officials singduna tawi haiba potada angam tanai mong lakpada mohai thu oido kholoido chummaga chu mapan thongnaratana huji khabar yongnadana hamnatan taw mayam thengnareba sumba pot mayam jina maram warakanda aikoi ta sengna haigadi की फैक्टर ngसाइगी कोइना टूरिज्म की कनो सक्सेस ओइनबो पोता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दुने अदगी माना याम स्टैटिक ओवर प्लानिंग दुने अरुगा मागी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अहुम सिंगसिदि मसिगी प्रोजेक्ट सुक्ता थाना यारदो पोर अमरगसु बजेट ता हापचलगा तौरब कांगु सिंगना सेल दुना लौथोक्त्रिबा काइथोक्त्रिबा कांगा लोइसलकांद मदुना थबक तु उलप ngमदबि पोता दम लैबसिना पोटेंशियल फनाम लैबा इरमदमजे एखोइ तसेंगना हारगदुम मपान थोकना मदुगी मही यालन ngमोइद्रा हाइबगी पोचिंग नबंगति लेना आई समाइ थमजनी ओके आई ओजाद्रबा मरोइना अखोइगी सरकारना लौखलप स्टेप सिंगदा अखोइ मणिपुर की टूरिज्म प्रमोट तौजे अखोइ प्रजा मयाम याम एक्सेप्ट तब पोनी अदुगा निंजंग बयाबसि मवांग ngasi थार चही अहुंगी मवांगदा लोंगताक की अखोइगी फुमदी मथकदा साब होम स्टे मयाम खक अखोइगी सरकारना थुगाइगिबगी वाफम बौ लेरे अदु प्रजा मयाम पेंददना मदुरा धरना तौगिबा अदगी मदुरा पेंदबगी खुलाउ लाउगी मयाम लई तौदबो सिदा मरु ओरिजि अखोइगी टूरिज्म म साखन म होन म कम्युनिटी अमदि अखोइगी लोकल गी ओइबा अखोइगी सेन तानबगी लंबी यामना मथौ ताइ हाइबदारे अदु ngasi बाउ सुम येंग मतमदा अखोइगे टूरिज्म अखोइगे हब का मरी लेनबा अखोइ टूरिस्ट की हब का मरी लेनबा मफम सिंगसिदा अदुम खरागुम खरा अदुम माइ बिजनेस सेटअप तौबा अदुगा तोंगान तोंगान बम मयाम खक अखोइगे हिंगनवि लंबी जी अदुम ngमहलकपगी लंबी मयाम खक सो अखोइने उरे हाबदारे अदु हजिक लाइब वफम दे हजिक मणिपुर की हजिक लाइबा अखोइ टूरिज्म से मरोइना कर्म मखल की टूरिज्म चाखत मथौ तारे इनो हजिक से इको टूरिज्म द फोकस तौदोरे नत्रगना अखोइ मास टूरिज्म द फोकस तौदोरा मणिपुर गवर्नमेंट लवद स्टेप का हाइबगी वाफम खक लाई सर जे कई मोड बिबिनिंग कई मणिपुर से ngase गादन रिंजो तापी किबदो करी लई है मतंदा मणिपुर से मसा तोमदा अखोइगी से टूरिज्म स्पॉट अमखक ने अखोइ मसाना अदुम लैरब पोट अमखक ने अखोइ जे क्राफ्ट येनब लई याउदना अखोइगी लमजे अदुम हेक कैंसिल लकप होबदगी अदुम टूरिस्ट स्पॉट से अदुम हाईवे यारब लम अमखक ने अदु अखोइ द प्रॉब्लम लैरि से करिनो हाइब मतंदा अखोइगी लैरिब सिंगसिगी हुजिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तसे हाइगी मसी की प्रॉब्लम हम कुछ लई अखोइ टूरिस्ट सिंगसिना लाखप मतमदा कोई प्लेन तोंग लाकनी हाइब खतंग लैते को प्लेन तोंग लाकनी हाइब खके लैते टूरिस्ट सिंगसिना कैदौगे हाइब मतमदा तोंगान गाड़ी वाइरगा हारिब जगह सिंगजु बाय रोड सिद लाकनिंगबगी वखलोन जु लैब अदु लॉ एंड ऑर्डर फतबसिना मरम ओरगा बाय रोड त लाकांदा टूरिस्ट की मागी नुंगाइबसे टूरिस्ट सिंगसिना लाइसी पैसा पाइबा सेंजाउ पाइबा सिंगसिना मोइदी नॉलेज लौब लाकपदौना अतो अतोप कंट्री सिंगसिदा संगागा अतो अतो स्टेट फजब सिंगसि संगागा सुम मागी नॉलेज सम लौबदौना अदु मतमदा माइ खें माइंड डाइवर्सन तौबदौना नुंगाइब लौब लाकपा अदगी एक्सपीरियंस लौब लाकपा मयाम यावरेबा अदा लाकपा मतमदुदा अखोइना करी तौगेदा अखोइ टूरिस्ट सिंगसिना सुम संगसलकपा तारगदी अखोइ इकोनॉमिक ग्रोथ अखोइ लाकने बसोइना मणिपुर जे टूरिस्ट तगी ने अखोइना इकोनॉमिक ग्रोथ लाकतैसे लाकदौरिबा लंबी की संगकदौरिबा लंबी की थोंगमदे अखोइ इथा थादलगा दुम थम्मेब थम्मिसे अखोइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मपांगले यम कनबा अदुम कंट्री यम खकनेब पृथ्वी की अदुम मपांग कनबा सुपर पावर सिंग मनुंगदा चललबा अदुम कंट्री यम खकने अदु हाइरिबा नेशनल हाईवे लैरिबा अखोइ टूरिस्ट सिंगसिना संगसलकदुबा जगह सिंगसि मोइना प्रोटेक्ट तौरगा थम्बा ngamibrabo अदुइदि अखोइ मणिपुर की मसागी लैजरीबा टूरिस्ट की मयाम लैजरीबा टूरिस्ट की अदुगुम्बा मीना लागे येंगनिंगबा पोकपा अखोइ ngसाइ मयामनसु थम्बिगिबि मतुंगिना अखोइ सिरोइ लिली एसे पृथ्वी करम जगह दा फंगेबा चनिंगिने येंगबा
चनिंग जगह से अखोगी बाय रोड तंगने चते जगह से लातना चंग मफम चंगसनदना जगह चिंजाक न कमायन चाब जानो सिगी जगह से मोगी सर्वाइव तब मोगी कमायन तब जानो चिंब मैम खंगनीगदनेब अदई अखोई लोकता की जगह है लोकता की जगह फुमदी मरक्ता अखोगी संग सादना मैम से ग्यारेक्तना लेहनबगी खोटबगी मैम तोइसे सिसु अदुम अखोइदा इनकम कानब नत्राब मणिपुर इनकम से काबदुना अखोई चौखलप पोरकदई नत्राब अदुइदि गवर्नमेंट हारिब पोसिदा खितंग लेरिब सिंगसे मैम की दमकता फनबगी दमकता येंगकांदा अदुगुंबगी अखोई इनकम ग्रोथ अप तौनबा इनकम जनरेट तौनबा होनजरिब सिंगसे सिदसु खितंग प्रमोट तौबिबा मथौ तायब अदुगा अखोई यम सेंगना हारगदी अखोई हुजिक संगाई फेस्टिवल तौगेना तौरेब तौरीब पोसे संगाई फेस्टिवल तौगनी तौरे मणिपुर लेरिब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लेरिब म्यामसिना अदगी आईडीपी सिंगसिना हुजि हुजिक लेरिब सिचुएशन से तौब मतम साबरा सादबरा हाइब पोतने मतम नदे टूरिस्ट से सिगी चौखटनब होनब मतमदा अखोई संगाई फेस्टिवल से मणिपुर लेरिब प्रजा पुनमुना पामनदब नते लोइनमक तौहन्निंगे संगाई फेस्टिवल से मिपुम खुदिमुना संगाई फेस्टिवल तौबा अदे फॉरेनर असोमदगी अतोप कंट्री सिंगदगी लाकपा इंडिया की मेनलैंड इंडिया दगी लाकपा मैम तौरका कोई फेस्टिवल से तौरकांदा अखोइना अदुदा तौगदो पोती ममांगदा सु कइनो तौहेना सुमो सनब खरा कोक्सल पैसा ताप तिंगिबसु लेखेबको अद जापान की अद मोइना का संगप मतमदा हाई मोइना हाइरंबसे अखोई मणिपुर दा चाबा फूड से सिमु पृथ्वी की जगह अतोप कोई चाब मोई मु हाउ सिदा चाबसु मु हाउबा अखोई थेंगनद्री फाउबा मोइना हाइरंमे अद अखोई चिंजाक ता हाइरकांदा अखोई सिदा फर्मेंटेड ओइबा पोट मखल मयाम इंडिया की जगह फंगद अतोपा कंट्री सिंग फंगदब अदुम मयाम लेरी चिंजाक मखल हई मखल लेरी अखोई सिदा खतंग याम हेना महाउ लेबा अदुम मयाम फंगब लेरीब लेरीब सिंगदो अखोइना मतंगी मतुगिना अखोई आर्ट एंड कल्चर की लमदा हाइरकांदा अखोई फेस्टिवल तौमतमदा कैदौबगी मपान की बेन कौदैनो अखोई लेजरीना अखोई नोमगी अखोई लेरीब सिंगसे अखोई खुनुंग इसै संगपबु ओरे नो संक्रिटोन बु ओरे अखोई लेरीब सिंगसे एक्सपोज तौबुदुनेबा मोइनसु हाइदेसे अखोई समदा हाइकांदा अखोई उमंगलाय हराउबदा तौरिबा माइबी सिंगसिना कमाइन तौदना तौवी हाइबना अखोई अदय वाइदुदा ओजादुरबा हजिक मपानगी कौगनीना तौरिबा हजिक मतंग चिंगनजरके मरुइना मपानगी याम खंगबा दुंबा याम रिनॉन आर्टिस्ट मैम का दुंबा बैंड मैम का कौरे ओके वेल एंड गुड यारे अदुगी साइटुमा अदु सोमलाखंदा अखोइगे मणिपुर की हजिक कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट सुंबा कोई फेस्टिवल पांगथोरप मतमदा मणिपुर की लेजरीबा कोई आर्ट एंड कल्चर का मनी लेनरीबा अमदे अखोई मणिपुर दगी लेरिबा बैंड सिंग अमदे तोंगान तोंगानबा अखोइगे कलाकार मैम का सी लेबाक मैम अतोप अखोई स्टेट अमदि कंट्री की मी मैम खंगनबदुनी मथौ तारिजे मरमदि टूरिज्म अमा अखोइगे प्रमोट तौनब होनबदा मणिपुर की अखोई लेरिबा सुंबा अखोइगे आर्टिस्ट मैम खकी मखोइजे प्लेटफॉर्म क सेमबिरमबदुनी सरकार अदु सेमदबा खै मपालम की मी का कौरगा अखोइगे स्वाइगे आर्टिस्ट मैम खक नमजलगा थंबगी एरिया खकसु स्वाइवाइदा लेगदौरे अदुई मतेक्तुरी करी मोट पिबिनिंगे कइनोने हुजिक शब्द हाइकांदा हुजिकी दुजी याम फजबा क्वेश्चन दी ओइबा अदा याम मरु ओइबा पोसी करिनो हाइमतंदा अखोइना समनाइदा से संगाई फेस्टिवल तौरिसे करिगिनो हाइमतंदा इकोनॉमिक ग्रोथ अब अखोई मणिपुर दा सोइना लेगनी हैना खलिने संगाई फेस्टिवल इधर अखोई शिरोई फेस्टिवल ओइगेरा एनी तौबजी इकोनॉमिक ग्रोथ अब लेगनी हाइरिनेबा अखोई असोमदगी बेन कौरगा तौमतंदा अखोई लॉल ऑफ एक्सपेंड अमा तौरोइद्राबा इन टर्म्स ऑफ क्रोर तौगनेबा अदु ओइतारदि अखोइगी सिदा ग्रोथ अप तौगदौरिब्रा सिदगी पुरगा चटकेदौरिब्रा इजे हाना खनबा मथौ ताय मणिपुर गवर्नमेंट की एक्सपर्ट सिंगसिदा एगना हंजनिगिजे मरमदी करिगिनो इदा हुजिक मोइना तौरिबा पोतसे मरु ओइना करी ओइना हुजिक लेरिबा सिचुएशन सिगी मतुंग इन्ना हारिबा सिंगसे अखोई मणिपुर की लेरिबा आर्ट एंड कल्चर सिंगसे गे चेन चोंगजरिबा खोचरिबा म्याम हानादगी हौन वादना लाकबा थिएटर की लमदा मणिपुर की रतन ध्यामैसे पृथ्वी की लैमाइदा अचौबा फिदागनबा मिसक अमखकनेबा थिएटर द मणिपुर से अफाउबा खंगने इंडिया की थिएटर तौरसु अखोइसे हारिबा पोट में एक्सपोज तौबगी मोता असोमदगी तौरकपसे मसिदे अइदी असेंबगी हायो हारगदी अखोइगे संगाई फेस्टिवल हम तौरकांदा अखोइगे टूरिज्म डिपार्टमेंट की करिगुंबा पैसा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लौब यानबगी सिनबा
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯁꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯀꯣ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯅꯝꯗꯅ ꯁꯤꯟꯒꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯗꯅ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤꯟꯖꯁꯅꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ 에너지ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯅꯦꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 하이웨이ꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯈꯤꯗꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ 에너지 ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯃꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ 에너지ꯁꯦ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯝꯈꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯅ 하이웨이ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯎꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯉꯥꯡꯕꯗꯤ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯒꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯕꯨꯛ ꯃꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯩ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯛꯑꯦꯕ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄ ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯒꯥꯔꯕꯦꯖ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯅꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯎ ꯋꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯩꯁꯜꯂ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯝꯃꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯁꯕꯤꯟꯃꯛꯇ ꯊꯝꯁꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯨꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯊꯝꯃꯦꯀꯣ ꯗꯁꯕꯤꯟꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯞꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯄꯥꯁꯤ ꯂꯪꯕꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯂꯪꯉ ꯃꯄꯥꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯑꯥꯗꯩ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯝ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯝ ꯋꯦꯗꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯝ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯔꯀꯤꯗꯀꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯇꯥꯡ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯑꯣꯔꯀꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯅꯦꯕꯀோ ꯐꯪꯉꯤꯅꯤ ꯑꯣꯔꯀꯤꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯅ ꯅꯦꯠꯅꯤꯡꯗꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯩꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯠꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯁ 2008ꯇꯒꯤ 2000 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦ 2010 ꯑꯣꯟꯋꯥꯔꯗꯁꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ 12 ꯁꯨꯕ एडिशननि संगाई फेस्टिवल अदुना हजिक लाइव मफमदि मणिपुर की हजिक लाइव फजग्रब अदुम नेचुरल ब्यूटी तोप लमदम अमतग कंपेयर
तौनिंगाई ओइद्रब अदुम लमम खक मसेदा कोई नेचुरल ब्यूटी फंगबनी मसेदा आर्टिफिशियल ब्यूटीनेस अमदी आर्टिफिशियल के बा सेंगत पजी यामना वाटले एग्जांपल अमा ओइना कोइना कोइगे मणिपुर दगी अखोइगे खितंग लापथोखरगा इंडिया की मनुंग लेबाक मियामना अखोइगे यामना का हेना हाइनरिबो काश्मीर दा अखोइगे गुलमार्ग नचिंगबा सोनामार्ग अदुगा हंदक अखोइ टेररिस्ट अटैक तौगे पहलगाम हाइबा मफम सिंगसी अखोइगे मणिपुर दगी हेना फजबा मफम अमता नते लेरिबा मफम से सुमनदगी आर्टिफिशियल मेड नि सेमगत खिबनी मफम सिदा फजना मखोइगी ओइबा मसागी ओइबा स्टेबल ओइबा कारबार लेमदम तौदबो अनक पदल लैबा मियोइसिंग मयाम खक्ति हाइरिबा मफमसिंगदा नोमगी मसागी ओइबा सेंथोक लंबी लैदना यामना अखोइगी वेल सेटल अखोइगी लमदमम खक ओहेलकपसि अचौबा अखोइगी मफमदुगी पालिबा सरकार की अचौबा रिस्पांसिबिलिटी दुनी अदुना मणिपुर दसु मतमतमगी पालकदौरिबा पालिबा सरकार की रिस्पांसिबिलिटी याम चावे हैबो वफमसिनि लाइबा वफमसे अदुना मणिपुर की टूरिज्म की पोटेंशियलिटी जे हजिक फाउगी ओइनदी अखोइ लेबाक मयामना उरिजे मणिपुर से पोटेंशियल जे खर मखै वाटपगी अरुगी ममीदि लै तबदबो वाटप नते मसी होनबो वाटपने हाइबदुनि लैरिसे